At this time, the children of our Sunday school would like to present 4 well-known stories from the Bible. So without further ado, the United Samoan Church Sunday School. Le va'a, le lolo, mamanu tai lua uma. Tā lo whaia noa e le mana malama e le nei mea. Pei tai, nau siusi tai o nau luna whātua tua. Mai a whau ai le va'a e pei ona whātua ina mai e.
Ole whātua noa na a matai le lalo langi fō.